Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yatangaje ko yateguye inama yo kuganira ku kibazo cya Kongo Kinshasa hagamijwe gushaka umuti urambye w'ibibazo bihari no kuzana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yavuze ko iyo nama iteganyijwe ku itariki ya 30 kwezi kwa 10, ariko ntiyasobanuye abazayitabira urwego bazaba bariho, niba ari ba minisitiri cyangwa se abandi bantu. Iryo tangazo riti inama yateguye ku bufatanye bwa hafi na Togo, umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubufaransa bwasobanuye ko intego nyamukuru y'inama ari ugukangurira umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora ku kibazo cy'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange. Butizaba kandi uburyo bwo gushyigikira ibikorwa biri gukorwa byo kuganira no guhuza impande zitandukanye zibe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Muri iyi nama ngo hazaganirwa ku bufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari nka kimwe mu byazana amahoro. Uburasirazuba bwa Kongo bumaze igihe mu ntambara, ubu harihanganije abarwanyi b'Ventura n'igisirikare cya Kongo. Leta ya Kongo na FC Ventura bagiye basinya amasezerano atandukanye yo guhagarika ubucyamire n'imirwano, harimo aherutse gusinywa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 Doha, agamije gushyiraho urwego ruhuriyeho ruzagenzura ibarizwa ry'agahenge mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Aya masezerano yagizwe muri na Qatar nk'umaze igihe ari umuhuza hagati ya FC Ventura na Leta ya Kongo Kinshasa, ikaba imeze kwakira ibiganiro byinshi bihuza izi impande. U Rwanda kandi na Kongo Kinshasa muri Nyakanga umwaka Washington ku buza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasinye amasezerano agamije kuzana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no guhosha umwuka mubi wa politiki n'intambara hagati y'ibihugu byombi. Andi makuru ariko kandi aravuga ko intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo Kinshasa kuri wa kabiri zihurira mu nama ya gatatu y'urwego ruhuriyeho rw'umutekano igenzurirwamo intambwe zimaze guterwa zishingiye ku masezerano y'amahoro ibihugu byombi byagiranye. Aya masezerano y'amahoro yasinywe Washington ku itariki 27 Kamena uyu mwaka turimo, arimo ingingo yo gusenya imitwe y'iterabwoba FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ndetse no gucyura impunzi. Mu ntangiriro za Kanama intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo Kinshasa zahuriye mu nama ya mbere y'urwego ruhuriyeho rushinzwe kugenzura ibarizwa ry'ingingo z'umutekano ziri mu masezerano ya Washington ruhuza nka GSCM. Inama ya kabiri ya GSCM yabereye muri Amerika tariki ya 17 Nzeri, mu gihe nta ntambwe zifatika zari zatewe mu kubariza ingingo z'umutekano. Icyo gihe Leta y'u Rwanda yagaragaje ko Kongo Kinshasa idafite ubushake bwo gusenya FDLR. Iyi nama gatatu igiye kuba nyuma y'uko tariki ya 10 Ukwakira igisirikare cya Kongo cyasabye urwanya ba FDLR kurambika intwaro hasi no kwishyikiriza Leta cyangwa se ingabo za MONUSCO. Amakuru yizewe bavuga ko kugeza abarwanyi ba FDLR bataratangira kwishyikiriza Leta ya Kongo cyangwa se MONUSCO, bivuze ko bikomeje gutya amasezerano y'amahoro yubahirijwe uko bikwiriye, hazakurikira ibikorwa byo kugaba ibitero kuri uyu mutwe. Hari andi makuru avuga ko bamwe mu barwanyi ba FDLR batangiye guhungira mu Burundi mu gihe ari ubwoba bw'uko ihuriro rya FC Ventura rishobora kugaba ibitero muri teritwari y'Uvira mu gihe kiri imbere. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi ku mari mu rutonde rw'Abanyarwanda b'ibyihebe rwagaragaje ko bamwe mu bayobozi bakuru ba FDLR bari bakiri muri teritwari ya Walikale mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru kugeza tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10, nka perezida wa FDLR Gaston Iyamuremye uzwi nka General Byiringiro Rumuri na Pacifique Nahunguka uzwi nka General Omega bari bahereye mu gace ka Buhaya muri Walikale. Naho Minisitiri w'Inganda muri Kongo Kinshasa Aimé Boji Sangara yatanze ubwegure bwe mu gize guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa. Uku kwegura kwaje nyuma yo kwemezwa n'ubuyobozi bukuru bw'ururi ku butegetsi Union Sacrée, nk'uko amakuru yize bagira mu kinyamakuru Media Congo bitangaza. Nk'uko benshi babikurikirana hafi babitangaje, ukwegura k'uwari n'umudepite watorewe Warungu muri Kivu y'Amajyepfo akaba n'umukada muri Union pour la Nation Congolaise no kwitegura kujya ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko. Iyi ni inkuru yibutsa ko ishyaka UNC ritarashyiraho ku mugaragaro uzasimbura Vital Kamerhe. Uyu mwanya ukaba waragarutsweho mu bisobanuro byatanzwe n'ishyaka rya politike mu minsi yashize Kinshasa. Ntarava muri Kongo Kinshasa mubwire ko Minisiteri y'Uburezi muri icyo gihugu yatangaje ko ari agahinda gakomeye ku rupfu rw'umwarimukazi wari icyamamare ku rubuga rwa TikTok kubera kugaragaza umuhate n'urukundo ashyira mu kazi ke kwigisha abana mu ishuri ribanza. Ibinyamakuru bya Kongo byavuze ko Bonete Elombe wigishaga mu ishuri ribanza rya Yoroside mu murwa mukuru Kinshasa yari amaze ibyumweru bike arwaye ko ashiraho umwuka ku wa mbere. Elombe yabaye cyamamare mu iki gihugu kubera amashusho yashyiraga ku rubuga rwa TikTok amugaragaza arimo kuririmba no guceza hamwe n'abanyeshuri be, arimo kuba ikaze mu ishuri, ari kuvuga amazina yabo atabareba n'udukino dukomatanije n'amasomo. Ku mbuga nkoranyambaga abanyekongo n'abandi bamuzi bagaragaje agahinda batewe no kumenya urupfu rwa mwarimukazi Elombe kubera uburyo yari amaze kumenyekana nk'urugero rw'umwarimu ukunda akazi ke kandi ugakora neza. Amakuru arambuye ku cyatera urupfu rwa Elombe wari uzwi kuri TikTok nka Madame Elombe ntabwo aramenyekana neza. Kuri TikTok yari afite ahantu hafi miliyoni 1.5 bamukurikira n'abarenga 15 bakunze video ze zarebwe inshuro zirenga 100,000. Minisiteri y'Uburezi muri iki gihugu yavuze ko yari umwarimu witanga kandi ukunda akazi ke cyane, wemererwaga na benshi kubera uburyo bw'intangarugero mu guhumenya abanyeshuri be. Judith Suminwa, Minisitiri w'Intebe wa Kongo Kinshasa, yatangaje kuri urubuga rwa X
ko baje cyane no ku rupfu rwa Elombe. Yongeraho ko uburyo bwe bw'uduce no gukunda umwuga we byamugize urugero mu barimu bose. Suminwa yihanganije umuryango we, abakoranaga ndetse n'abanyeshuri be menshi mu mashuri y'imyigishirize no gukina n'abanyeshuri be. Yagiye atangaza kuri TikTok yakuriye henshi, arebwa kandi ashimwa no muri Kongo Kinshasa no mu bihugu byinshi bya Afurika. Mu kiganiro yigezweho kimwe mu binyamakuru by'i Kinshasa, Elombe yavuze ko yize amasomo bwari mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Lubumbashi, akaba ari naho atangiriye gukora yimenyereza uwo mwuga mbere yo gusubira i Kinshasa. Elombe wari umaze imyaka irenga 10 mu mwuga wo kwigisha. Yavuze ko kwigisha biri mu muryango we kuko nyina na sekuru nabo babaye abarimu. Bonete Elombe yatangaje ko mukuru we ari wabonye ko yaba afite impano yo kwigisha kubera uburyo kuva akiri muto ngo yakundaga abana. Agira ati mukuru wanjye niwe wangira inama yo kwiga ubwarimu. Uburyo bwo kugaragaza uko akora akazi ke k'umwonanyambaga we yabwitaga metode Elombe, agasobanura ko afataga umwanya wo kubanza kwiga neza abana yigisha akabamenya maze akamenya uko abigisha. Yabwiye ikinyamakuru Divati yo maze kumenya abana nabo baramenya tukaba inshuti. Urukuta ruri hagati y'umwarimu n'umunyeshuri rukagwa, ukigisha muceza, ukigisha muririmba uko abanyeshuri bafata vuba iyo bishimye. Umwana yajya gutaha akaza akansoma akansezera. Urwo rukundo n'ibyishimo nabitahana n'iwabo, bakabona ko ku ishuri umwana yishimye. Henshi mu bihugu byo muri Afurika abarimu cyane cyane mu mashuri ya leta bivuga kenshi ko bahembwa umushahara muto, kandi kuri Kongo Kinshasa ntabwo ifite umwihariko wayo. Gusa Elombe yarafite icyizere ko igihe bizahinduka. Asubirwamo na kiriya kinyamakuru agira ati umwuga ntabwo uhemba neza nk'uko babivuga, ariko umunsi umwe uzampemba, umunsi umwe uzaduhemba. Ndifuza guhindura uko abantu babona umwuga bito w'abakene. Minisiteri ya Kongo Kinshasa yatangaje ko urwibutso Bonete Elombe asize ruzahora ku mitima yacu no kuzirikana ku ishuri rya Kongo. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Manitswe ubutegetsi bwa Kenya bwamaganye amakuru yatangazwa n'abarwanya ubutegetsi bavuga ko bwanze kubatumira umunsi mukuru w'ubutwari wijijwe kuwa mbere. Abanyapolitiki barimo Senateri Enoch Wambua, Kalonzo Musyoka na Guverineri w'Intara Makueni Bwana Mutula Kilonzo bavuze ko batitabiriye uyu munsi mukuru kuko bahejwe. Umuvugizi wa guverinoma ya Kenya yavuze ko nta gahunda yo guheza abarwanya ubutegetsi bwa Perezida William Ruto yabayeho, ko ahubwo ngo icyabaye bumvaga ko ari umunsi w'ikiruhuko mu gihugu hose, buri wese agomba kwitabira n'imirwa batanga ubutumire bwanditse kuri buri muntu ukomeye mu gihugu. Aba bagabo kimwe n'abagenzi babo bavuga ko nta butumire bwanditse bahawe, bityo banga kwitabira ibirori batatu bibemo. Umuvugizi wa guverinoma ya Kenya yavuze ko umunsi ukomeye nk'uyu nta muntu n'umwe wari kubuzwa kuwitabira, kandi ko bitari ngombwa ko buri wese yandikirwa ubutumire asabwa kwitabira. Ndetse kuri we ngo bitangazwa n'aba bagabo no gushaka gukina politiki muri buri kantu kose. Guverinoma ya Kenya yavuze ko abanyapolitiki mu karere ka Ukamba bakwiye kwitabira uruzinduko rwa Perezida William Ruto azahagirira, bakamenya ibikorerwa abaturage bahagarariye. Amakuru avuga ko kuwa gatanu mu cyumweru gishize umuhango wo gusezera kuri Raila Odinga wabereye kuri Nyayo Stadium. Kalonzo Musyoka atahawe umwanya wo kugira icyo avuga, kandi bizwi n'umuhisi n'umugenzi ko ari inshuti y'akadasohokanya kwigendera. Ibi ngo byanazamuye umwuka mubi hagati ya leta ya Kenya n'abatavuga n'ubutegetsi. Mu kumushyingura ku cyumweru, Kalonzo Musyoka, Marita Karua, David Maraga na Fred Matiang'i barahamagaye ngo bashyireho indabo ntibaboneka. Amakuru avuga ko uwa mbere Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya yasubiye aho bashyinguye Raila Odinga havugira isengesho. Uhuru Kenyatta wirinze kugira icyo abwira abanyamakuru ku cyamusubijeho bukeye. Ibiro bye byatangaje ko nubwo batahuzaga muri politiki y'uko ari umuntu watumye abasha gutekereza birushijeho agateza imbere igihugu, kandi kuba 2018 barahaye ikiganza ngo byamwiritse ko Raila Odinga atari umuntu wirebaho gusa, ahubwo arebaga inyungu z'abanyakenya kandi agashaka ko igihugu kigira ubumwe. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Uganda, abanyamakuru bakozeje impamvu rino barandika. Manitswe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Turishiya yatabarije impunzi ziri muri Uganda asaba ko amahanga ataterana iki gihugu gikwiye gufashwa kuko gicumbikiye ibihumbi magana by'impunzi. Minisitiri Beata Mainire yatangaje ko Uganda ari igihugu gicumbikiye impunzi nyinshi kurusha ibindi bihugu byose ku isi, asaba ko nubwo ubukungu butifashe neza hirya no hino igihugu gikwiye guhabwa urutugu kuko ibintu bimeze nabi ku isi yose, ariko nta kagero kuba mu nkambi z'impunzi. Uganda ivuga ko icumbikiye impunzi zigera kuri miliyoni 2, kandi ubukungu bwayo nabwo butifashe neza muri iki gihe. Mu minsi yashize Uganda yari yavuze ko ubushobozi nibukomeza kubura ishobora kutazongera kwakira impunzi n'abasaba ubuhungiro. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko impunzi n'abasaba ubuhungiro ku isi bakunda kujya muri iki gihugu uko gitanga ubwisanzure kuri buri wese, zikaba zibayeho nk'abaturage basanzwe, ndetse no ku isoko ry'umurimo ngo ushoboye icyo akora ahabwa amahirwe agahatana. Gusa uburengerazuba bw'isi bushinja ubutegetsi bwa Perezida Museveni igitugu no kutihanganira abamurwanya. Bamwe abafunga abandi akabica cyangwa se bakaburirwa irengero, ubishoboye agahunga igihugu. Perezida Museveni yakunze kuvuga ko mu gihugu cye harimo demokarasi, ariko atakwemera ko abanyaburayi n'abanyamerika bamwicana igihugu bazana imico y'itico itari mu ndangagaciro z'abanyafurika. Ntarava muri Uganda, reka turebere hamwe iki cyegeranyo cy'umuti udasanzwe ufasha Perezida Museveni gukomeza gukundira ubutegetsi. Abasirikare bitwaje imbunda zo mu bwoko bwa machine gun bambaye imyambaro ibapfuka mu maso mu gihe batembera mu mihanda ya Uganda. Nawe umutwe udasanzwe w'igisirikare cya Uganda babona nk'umutwe w'ingabo zigenga z'umukuru w'igihugu zo gufasha Perezida Museveni imyaka 81 kuguma ku butegetsi ndetse n'umuryango we. Museveni yategetse Uganda kuva muri 1986 igihe ingabo ze z'inyeshyamba zinjiraga mu murwa mukuru Kampala. Kuva icyo gihe amaze gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu inshuro enye, gusa zose zakurikiwe n'ibirego by'ubwicanyi ndetse no kwibwa amajwi. Gusa ibisi bishya mu gihugu cya
ya Uganda kuva Uganda babona ubwigenge muri 1962 ubutegetsi bwagumye guherekanwa hagati y'abitwaje intwaro cyangwa se abahiritse ubutegetsi. Museveni ari gushaka kongera kwiyamamariza kuyobora Uganda mu mwaka utaha. Abatavugamwe nawe bafite ubwoba ko ubuyobozi bw'umutwe w'ingabo zidasanzwe za SFC bwakoreshwa mu kubabuza kwiyamamaza mu bwisanzure nk'uko byagenze 2021. Ingabo za SFC zimaze imyaka ziyobowe n'umuhungu wa Perezida Museveni, Jean Muhoozi Kainerugaba, ubu zishinjwa n'abanenga ubutegetsi buriho gushimuta, kwicuruza no kwica abarwanashyaka batari mu butegetsi bwa Museveni, atari uko ari amatora gusa ahubwo no mu bihe bisanzwe. Izi ngabo zihakana ibirego zikavuga ko ari ibinyoma. Umwe mu basirikare baganira BBC yavuze ati bimeze nk'aho ari ingabo ziyishe mu zindi ariko zikorera gusa umukuru w'igihugu n'umuhungu we. Gushyirwa hejuru no kuvuga ari kwijyana kwabo kuri guteza inzika mu basirikare bakuru. Ibi kandi bishimangirwa n'uko Jean Muhoozi Kainerugaba w'imyaka 51 kuri ubu w'igisirikare cya Uganda yavuze ko umunsi umwe ashaka kuzakorera ise mu ngata aherutse gushyira umuhungu we mu gisirikare. Jenerali Kainerugaba bashinjwa gusuzugura abasirikare bakuru bamaze igihe kirekire bavuga ko ari wese ikigoryi cyangwa se bafuni mu Cyongereza. Ayo magambo yateje impaka binyuze mu nzego za gisirikare ndetse na politiki, gusa guverinoma iriho yabifashe nk'ibisanzwe nk'uko asanzwe abikoresha ku mbuga nkoranyambaga. Ikintu Jenerali Muhoozi azwiho mu myaka yashize yifashishije imbuga nkoranyambaga, Jenerali Kainerugaba yateye urwenya ko azatera igihugu cy'abaturanyi cya Kenya. Ibintu ngo byabaje bamwe Jenerali ba Uganda. Abasesenguzi bavuga ko uyu mutwe uvuga ari kwijyana, aho kuri ubu urusha imbaraga ingabo zisanzwe zanagize mu ntambara y'inyeshyamba yafashije Museveni kugera ku butegetsi. Aba bakurikirana iby'iki kibazo bagaragaza impungenge ko aba bombi bashobora kuzahangana umunsi umwe nk'uko byabaye muri Sudani, aho intambara yadutse mu kurwanira ubutegetsi hagati y'igisirikare n'umutwe witwaje intwaro bahoze bafatanije Rapid Support Forces. Uyu mutwe w'ingabo zidasanzwe muri Uganda uzwi ku izina rya SFC washinzwe ubwo Museveni yatangiraga manda ye ya mbere ku butegetsi bwa Uganda, kandi ufite intero igira iti ntawe usimbura indahemuka. Dr. Gerard Barebe, umushakashatsi ukomoka muri Uganda ukorera muri kaminuza yo muri Canada, yabwiye BBC ati SFC niwo mutwe ufite imbaraga kurusha indi yose mu ngabo za Uganda, kandi ugizwe n'abasirikare babiguriye ku rwego rwo hejuru ndetse bafite ibikoresho bigezweho kandi bafashwa n'ingengo y'imari ihagije. Igisirikare cya Uganda ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'uyu mutwe ntibwagize icyo butangariza BBC. Mu bihe byashize Museveni yavuze ko umutwe udasanzwe washyizeho ku neza abanya-Uganda, avuga ko batifuriza icyiza Uganda ari bonyine batakwifuza ko uyu mutwe ubaho, ariko abarwanya ubutegetsi bwe nabo babibona ukundi. Bemeza ko ubutegetsi bwe bwaranzwe n'igitugu kandi ko kuva yafata igihugu yagihinduye umutungo w'umuryango we gusa. Bavuga ko kuba umugore Janet Museveni ari minisitiri w'uburezi na siporo, nawe umuhungu we Jean Muhoozi Kainerugaba bakaba ukuriye ingabo, ndetse n'ubutumwa buherutse gutangazwa muri Nyakanga ko umwuzukuru nawe yinjiye mu gisirikare bifatwa nk'uburyo bwo kwikura ubutegetsi ku muryango wa Museveni. Jenerali Kainerugaba yoboye SFC inshuro ebyiri, kuri ubu nashimirwa ko yaraguye ku rwego rwo kuba uyu mutwe ufite ibihumbi birenga 10 mu gihe ingabo za Uganda zose hamwe zibarirwa 40,000. Umwe mu basirikare bakuru bahoze mu ngabo zisanzwe yavuze ati bahabwa amahugurwa y'igisirikare yihariye kandi bafite intwaro zigezweho bitandukanye n'ingabo zisanzwe. Nubwo muri Werurwe umwaka ushize Museveni yazamuye Jean Kainerugaba bakamugira umugaba mukuru w'ingabo, bivuga ko agifite ijambo rikomeye muri SFC kuko ngo kuri ubu Major General Mugisha David uyiyoboye atanga raporo kuri Muhoozi. Kuri ubu Jean Kainerugaba akorera ku cyicaro gikuru cya SFC kiri Entebbe mu nyubako yaho izina rya se agana muri metero 34 uvuye mu murwa mukuru Kampala. Ku rubuga rwayo rwa interineti SFC ivuga ko ikora imirimo yihariye igihe cyose bibaye ngombwa, kandi ko ishinzwe kurinda hamwe mu hantu h'ingenzi nk'ikibuga cy'indege ndetse n'ububiko bwa peteroli. Hari amakuru avuga ko mu Gushyingo umwaka ushize uyu mutwe warambutse ukinjira muri Kenya kugira ngo ufate umunyapolitiki wo mu ishyaka ritabona ubutegetsi Dr. Kizza Besigye uhoze ari umuganga wa Perezida Museveni kugira ngo asubizwe muri Uganda akurikiranweho icyaha cyo kugambanira igihugu kugeza urubanza rwe rukaba rutaratangira. Uhagarenga mu mategeko yemeye ko inzego z'umutekano za Uganda zagize mu iryo fatwa rya Besigye. Abasesenguzi nka Dr. Gerard Barebe bavuga ko intego nyamukuru ya SFC ari ukurinda inyungu z'ubutegetsi buriho binyuze mu kurwanya ibyo ari byo byose bituruka ku batavuga cyangwa se n'abasirikare bakuru ubwabo. Dr. Barebe yabwiye BBC ati SFC ifite uruhare rukomeye cyane mu kurwanya ibikorwa ibyo ari byo byose bitemera ubutegetsi bwa Museveni ndetse no kurinda ishyaka riri ku butegetsi rya NRM imbere mu gihugu no hanze yacyo. Nubwo SFC ihakana kugira uruhare mu ifatwa n'iyicarubozo ry'abanyapolitiki barwanya ubutegetsi, bamwe mu basirikare bayo bagiye bakatirwa n'inkiko bashinjwa gukoresha nabi ububasha bahawe. Rumwe mu manza zateje impaka cyane n'urw'umusirikare wa SFC w'imyaka 32 wahamwe n'icyaha mu rukiko rwa gisirikare mu Gushyingo k'umwaka ushize agakatirwa gupfa nyuma yo kurasa abantu 3 akabahitana n'abandi 2 bagakomereka barimo n'umwana w'umwaka umwe. Muri Gicurasi bya Perezida byatangaje ko bikurikirana ikirego kivuga ko abasirikare ba SFC bakuriye hohoterwa umushoferi wa bodaboda. Uwo mushoferi ngo yatwaye moto yihuta ajya kureba umugore wari utwite, yisanga hagati umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Muri ubwo kwezi Jenerali Kainerugaba batangaje amagambo yo kurwurakari mu baturage nyuma yo kwemeza ko yafunze umurinzi w'umunyapolitiki urwanya ubutegetsi wari umaze iminsi yarabuze. Ati abasore banjye bafashe Edouard Sebufu uzwi cyane nk'Edi Mutwe afungiye mu nzu yo munsi y'ubutaka, ndetse abinyujije ku rubuga nkoranyambaga yashyize ifoto y'uwo murinzi yogoshe n'umusatsi. Jean Muhoozi yakomeje asebya Bwana Sebufu avuga ko asigaye asa neza muri iyo minsi kuko umusirikare muto yise umuhungu we
ariwo mwogosha ubwanwa. Ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Uganda Law Society ryavuze ko ibyabaye kuri Bwana Sebufu bidasanzwe, ahubwo ko rimwe mu bigize ubukangurambaga bugamije gucekesha abarwanya ubutegetsi ndetse no gukandamiza ibyifuzo by'abaturage bashaka ubwisanzure. Bongeyeho kandi ko ibikorwa byerekana ibyago biri mu gukoresha inabi imbaraga za gisirikare ndetse n'ubutegetsi bw'igitugu. Imikorere ya SFC ubundi igirwa ibanga. Benshi bayishinja ko imikorere inyuranije n'amategeko. Gusa muri Kamena inteko ishinga amategeko yashyizeho itegeko ryavuzweho cyane batari bake ryemeza ko SFC iri mu mutwe inemewe n'amategeko ya gisirikare hamwe n'ingabo zirwanira ku butaka n'izirwanira mu kirere. Abadepite batavuga n'ubutegetsi banenze uwo mwanzuro, bavuze ko umutwe utari ukwiye guhabwa uburenganzira ahubwo wari ukwiye gusenywa burundu. Ibrahim Ssemujunganda yagize ati iryo tegeko rishya ryemeye umutwe wari umaze igihe ukora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku ruhande rwa Dr Barebe bavuga ko kwemerwa kwa SFC mu mategeko ari ukwerekana gusa imbaraga isanzwe ufite mu miyoborere ya Uganda ishingiye ku gisirikare kandi bikarushaho kwigira ishingiro ry'umutekano w'ubutegetsi. Ibi kandi birana ibitekerezo by'umusesenguzi unaribonye Godbert Mushabe uvuze ko nubwo mu minsi ishize Uganda isa n'ifite ituze, ati kiba ari intambara gusa. Umusirikare mukuru utifuje ko amazina yatangazwa kubw'umutekano we yabwiye kino kinyamakuru ko mu gisirikare hakomeje kugaragara kutishimira uburyo umutwe wa SFC utoranya abasirikare uko bigaragara ko bikorwa hashingiwe ku moko. Amasoko makuru aturuka ahantu hatandukanye harimo mu ngabo yabwiye BBC ko SFC igizwe cyane n'abasirikare bakomoka mu bwoko bw'abanyankore, ari nabwo Perezida Museveni akomokamo, kugira ngo yizezwe ko bazakomeza kuba indahemuka. Umudepite wo mu barwanya ubutegetsi muri Uganda Ibrahim Ssemujunganda yavuze ati urebye abayoboye SFC bose kuva yashingwa bose bakomoka mu bwoko bw'abanyankore bwa Museveni. Mu bayoboye SFC bose 627 umwe gusa muri bo udakomoka mu burengerazuba bw'igihugu w'abanyankore batuye. Kubera igihangano mu nyungu zitandukanye, basenguzi bagaragaza impungenge ko hashobora kuvuka intambara yo kurwanira ubutegetsi hagati y'imitwe ibiri y'ingabo mu gihe Museveni yaba avuye ku butegetsi. Nganda yabwiye BBC ati icyo ninya cyane nuko tutazi ibizaba mu gihe Museveni azaba atakiri ku butegetsi, cyane cyane kutumvikana mu ngabo. Dr Barebe yagaragaje izi impungenge agira ati ko hashobora kubaho kutumvikana hagati ya SFC n'ingabo zisanzwe, buri ruhande rukagira barugamiyeho inyungu zarwo. Imiyoborere yarwo bishobora guteza umutekano muke, cyane cyane mu gihe hatari hamenyekana gahunda isobanutse y'uzasimbura Perezida Museveni. Ariko kandi abasesenguzi nabibona kimwe, bavuga ko ariho General Kenjgo bashobora kugaragaza ubuhanga bwe kubera unaribonye afite mu ngabo zisanzwe ndetse no muri SFC. Bamenya ko ariho ushobora guhuza iyo mitwe iramutse ihanganye ndetse no kwemeza ko ubutegetsi bwa Museveni bukomeza, bityo bigatanga ituze muri Uganda. Gusa abarwanya ubutegetsi bavuga ko ibyo binyuranyije n'amahame ya demokarasi. Robert Kyagulanyi Nyirasi Bobi Wine wahoze ari umuririmbyi ukunzwe cyane uri kwiyamamaza ku mwanya mukuru w'igihugu ku nshuro ya kabiri ngo ahangane na Perezida Museveni, asobanura SFC nk'itsinda ry'abashinzwe gutoteza abantu. Abinyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter muri uyu mwaka, Jean Kennedy yagiye avuga ko azaca umutwe umuyobozi w'abatabona ubutegetsi muri Uganda, ariko bakabihindura urwenya se agasaba imbabazi. Bobi Wine yabwiye BBC ko n'abarwanashyaka be bakunze kwibasirwa ndetse bakanakubitwa n'ingabo zo mu mutwe wa SFC, ndetse akabasaba ko umutwe udasanzwe waseswa ugakurwaho burundu. Ati umutwe ufatwa nk'igice cy'ingabo zishinzwe kurengera inyungu z'ubutegetsi buriho binyuze mu gukoresha ihohoterwa. Bakora ibyo bashaka kubera ko ntawe ugira icyo babaza, kuko bazi ko barinzwe na General Museveni ndetse n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba. Hanyuma mu gusoza mbwire ko Sanae Takaichi ariwe mugore wa mbere utorewe kuba minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubuyapani, akaba akoze amateka bamwe banahereye bamwita umugore w'imbaraga zidasanzwe. Ni intsinzi abonye, ariko byanavuga ko ngo yari yitezwe kuva atorewe kuyobora ishyaka rye mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukwakira umwaka turimo. Nubwo Takaichi yamaze gutsinda amatora, araza kwemezwa bidasubirwaho nyuma yo kwemezwa n'umwami w'abami w'Abayapani Naruhito. Minisitiri w'intebe mushya w'Ubuyapani yavutse tariki 7 Werurwe muri 1961, yinjiye muri politiki muri 1993 ubwo yabaga umudepite wigenga. Icyo gihe nta shyaka yagiraga. Nyuma y'imyaka 3 gusa, no kuvuga 1996, nibwo yinjiye mu ishyaka rya Liberal Democratic Party rizwe ko ari maze igihe kirekire ku butegetsi mu Buyapani. Iri shyaka yaje no kuyobora bigoranye kuko yari yaragerageje amahirwe inshuro 2 zose byanga. Niryo ryamuhesheje amahirwe kuba minisitiri w'intebe w'Ubuyapani, umwanya yatorewe muri iki gitondo. Sanae Takaichi yize ibijyanye n'ubucuruzi muri Kobe University iri mu gihugu cy'Ubuyapani. Mbere yo kwinjira muri politiki yakoze akazi k'itangazamakuru ndetse aba n'umwanditsi w'ibitabo. Yabaye minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, aba n'umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano w'ubukungu. Minisitiri w'intebe w'ishya w'Ubuyapani afite byinshi bimutegereje, birimo kongera ubudahangarwa ishyaka rye no kunga amaboko mu bya politiki, guhangana n'ubuzima bugoye cyane abanyagihugu be, gutakaza agaciro kw'ifaranga, ruswa n'imikoreshereze mibi y'umutungo byagiye bishinjwa mu ishyaka rye, umutekano n'ubusugire by'abanyagihugu n'ibindi. Nubwo hari abavuga ko urugero rwiza n'ishema ry'abandi bagore, zimwe mu mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'abagore mu Buyapani zamaze kugaragaza ko nta icyo azazana, bityo ko abagore badakwiye kumwitegaho byinshi. Ibi barabishingira ko yaragiye agaragaza ibitekerezo bye bishingiye ku gusimbarara ku bya kera cyangwa se umukonservatrice. Gusa yananzwe amaso ngo harebwe icyo azakora mu kuzamura umugore uburenganzira bwe hamwe no kubahiriza ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire mu Buyapani. Mu mbwirwaruhame yagiye akora mu binyuranye, minisitiri w'intebe mushya yagaragaje ko aharanira gukomeza umuco gakondo n'akaranga k'igihugu. Yarwanije cyane ivugurura ryazimwe mu ngingo zigize itegeko
ry'umuryango, nk'aho bashaka kwemeza ko bashakanye bashobora kugira amazina atandukanye bagashyigikira ko bagira izina rimwe. Yamaganye ishyirwaho ry'amategeko y'uburenganzira bifuza gushyingirwa bahuje ibitsina mu gihugu cy'Ubuyapani. Yanenze cyane abimukira, aho yatangaje ko azafata ingamba zikomeye ku bashyitsi n'abimukira binjiye mu Buyapani ku bwinshi bakaba barenga ku mategeko. Mu mateka yagiye agaragaza kenshi ku cyitegererezo cye muri politiki ari Margaret Thatcher, wowe minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Mu bishimiye intsinzi ya minisitiri w'intebe mushya harimo Perezida Trump wa Amerika, umugereranyije n'umuntu wubahwa cyane ufite ubwenge bwinshi n'imbaraga. Anamushimira ko yabaye minisitiri w'intebe w'umugore wa mbere mu Buyapani nubwo ataremezwa ku mugaragaro kuri uwo mwanya. Mu gusubiza Takaichi yanditse ko yishimiye cyane ubutumwa bwa Perezida wa Amerika, ashimangira ko yiteguye gukorana nawe kugira ngo ubufatanye hagati y'ibihugu byombi burusheho gukomera no gutera imbere. Naho Nicolas Sarkozy wategetse Ubufaransa 2007 kugeza 2012 yahuye na Perezida Emmanuel Macron mu cyumweru gishize mbere yo kujya muri gereza ya Santerre mu mujyi wa Paris. Muri Nzeri umwaka urukiko rwamije Sarkozy umugambi wo kwakira inkunga yo gushyigikira ibikorwa byo kwiyamamaza iturutse kuri Colonel Muammar Gaddafi wategetse Libya, n'abamusezeranye kumufasha gusubirana igikundiro ku ruhando mpuzamahanga. Ubutabera bw'Ubufaransa bwemeje ko Sarkozy yakoze icyaha kubera ko ari amafaranga biyamamariza umwanya mukuru w'igihugu baba batagomba kurenza, ariko uyu munyapolitiki yashaka kuyarenza kubera umwuka Gaddafi yamusezeranije. Urukiko rwashingiye kuri izi mpamvu rukatira Sarkozy igifungo cy'imyaka 5, ariko yakomeje kuvuga ko atigeze akora iki cyaha. Ati niba bashaka ko ndara muri gereza nzararamo. Tariki ya 13 kwakira Sarkozy yitabye ishami ry'ubushinjacyaha rishinzwe gukurikirana ibyaha byerekeye ku mari, rumenyesha ko ku itariki ya 21 kwakira aribwo ajya gufungirwa muri gereza ya La Santé. Abanyamategeko bateganya gusaba ko yafungurwa by'agateganyo agikanagiza ibirenge muri gereza mu gihe urukiko ruzungujure yatanze ku gihano yakatiwe. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje gura kwa Sarkozy na Perezida Macron ntibyasobanuye icyo bombi baganiriye.